Inanga n'ibara nkuru mu buryo bwose. Ese izo nanga muzicurangira abana? Ibara nkuru wenda zo kugabana inanga igizwe tubona yuko ifite imirimo igera kuri 7-9. Yego cyane rero inanga urabona ari mirya ibiri isa hasi kugira ngo inanga itambara gusa. Yego agasigara hambaye gusa. Ariko ubundi inanga kugira ngo ucurange inanga ni imirya 8 igizwe n'imirya 8. Yego aha rero hano umutwe w'inanga urabona aya ni amano y'inanga. Hano uyu mugozi unyura hano n'ugira ngo imirya itareguka. Yego uyu ni umusego. Umusego kugira ngo uyu murya udakora hano. Ukoze hano amajwi ntiyazamo yabitaye amajwi. Hanyuma noneho rero utu twenge ubona turimo ni dutuma ihumeka. Aka rero nagafashe iyi migozi yose ibanziye iyi nanga hagati uriyamo kari imbere. Umugozi wamaze kuba umurya. Wamaze kuba umurya wawo ukaraze ukabanga. Iratandukana guterera imirya. Imirya yo gutandukana urabona hano hejuru hari imirya ibiri bayita imiyuki. Yego noneho iyo hagati ni igituza cy'inanga. Inyikirizo wavuga ko ari itanga nka base. Inyikirizo hano hasi iyindi hasi yo hasi bayita ibihumurizo. Ibihumurizo hano ubibona urebye bijya guhura n'ingoma. N'inka za ngoma. Ubwo ni imiyuki, ni imihumurizo, inyikirizo n'ibihumurizo. Umwaka ngakuntu ntunye. Noneho nakayinga hakira kwa tunanye. Iyo kakana suturana. Aka kabari. Ino tukaba. Ubuhanga bwo kubanga ibikoresho by'umuziki, ingoma, inanga n'ibindi, abanyarwanda babukunze. Hari aho baba babikomora mbere wenda yuko ntaho babikomoye gusa Byikoraga bakabishinga. Kuko namwe mubona ibyo byose. Abanyarwanda nabo bari bazi ubwenge. Kuko bari babyura bakozi. Bakabishaka. Nabo bari bashaka. ubuhanga ntibugaco ntibukagende ngo bukendere rwose.